وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babun utawi kukubab tukrahu dan makruhaken apa an-niyahatu sambat-sambat utawa jerit-jerit alal mayyiti ing atase mayit. Babun utawi kukubab tukrahu dan makruhaken apa an-niyahatu sambat-sambat alung-kelung nika lho jerit-jerit alal mayyit yang atasi mayyit. Anil Mughirah saking Sayyidina Mughirah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Mughirah. Qala dawu sapa Sayyidina Mughirah sami'tu tawu krungu sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi. Inna kadziban sak temene goro carpak guru goro alayya ing atase ingsun iku laisa ora ono sapa si apa si kadziban ora ono iku kakadzibin koyok dene goro ala ahadin ing atase wong suwiji. Iku laisa ora ono apa si kadziban ora ono iku kakadzibin koyok dene goro ala ahadin ing atase wong siji. Man utawi sapane wong iku kadzaba lamun goro sapa si Man utawi sapane wong kadzaba kang lamun goro sapa siman alayya ing atase ingsun oleh goro muta'ammidan hale nejo sengaja. Falyatabawwa mongko becik manggono sapa siman mag'adahu ing nggon lunggune man mag'adahu ing nggon pelungguhane man minan nari saking geni neraka. Falyatabawwa mongko becik manggono sapa siman mag'adahu ing nggon lunggune man minan nari kang setengah saking neraka. Sami'tu tau krungu sapa ingsun krungu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi. Nah nika dadi mahal syahid, dadi pembahasan. Man utawi sapane wong iku niha lamun den sambati sapa alaihi man yu'adzabu mongko den siksa sapa si man utawi sapane wong iku niha lamun den sambati sapa alaihi man yu'adzabu mongko bakal den siksa sapa si man bima kelawan sebab barang niha kang den sambati sapa man alaihi ing atase man utawi sapane wong iku niha lamun den sambati sapa alaihi man yu'adzabu mongko bakal den siksa sapa si man bima kelawan sebab barang niha kang den sambati sapa si man alaihi ing atase ma. Bab ini menjelaskan tentang larangan niyahah.
Niyahah nika bentuk atau kelakuan se mengarah ke tak teremana apa se dadi ketentokna Gusti Allah. Niyahah. Adapun nangis karena ketinggalan, karena tinggal ring sepo, karena tinggal keluarga alal mayyit tak masalah. Nika saben mari bahas nika. Mungkin seminggu yang lalu bab an-niyahah nika. Abid ponan nika mari bahas saben nika tentang niyahah nika. Adapun deki ada reman apa cara sikap-sikap saya harus elakonin ben orang-orang saya capok musibah nika. Taib. Sayyidina Mughirah beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahadin. Sesungguhnya berdusta atas namaku laisa ka kadhibin, berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama selain aku. Artinya bayi ngebay nyamana Kanjeng Nabi tapi guru. Bene hadits Kanjeng Nabi kebelah hadits Kanjeng Nabi. Bene sunnah Kanjeng Nabi kebelah sunnah Gusti Kanjeng. Nika ancamanna neraka nika. Bene mainan nika hadits, bene hadits kebelah hadits, bene sunnah kebelah sunnah. Ya mungkin karena aben ngeding kopengan sing tak tahu secara persis apa jeria baca debu Kanjeng Nabi, apa jeria hadis, apa jeria athar, apa jeria maqalah langsung sampayaki. Padahal aben tak oneng deka status debu gele. Apa jeria debuna sahabat, athar, apa debuna maqalah, debuna para ulama, moro-moro de kocak debun Gusti Kanjeng. Nah, serana orang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja kau ngakoh Kanjeng Nabi saat debu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang gelak dipersilahkan masuk ke neraka. Orang carpak, orang seguru mengatasnamakan Kanjeng Nabi, baik lelampan Kanjeng Nabi atau debun Kanjeng Nabi, sunnah Kanjeng Nabi, atau neka apa sih berkaitan bi Kanjeng Nabi, qaulan wa fi'lan, baik napa se yo cakiban panapa se ekalakoban Kanjeng Nabi, kemudian ternyata benih debun Kanjeng Nabi, benih sunnah Kanjeng Nabi, maka orang seguru gelak pun andi kenangan ning nerakan Allah Subhanahu wa taala. Nika mon kula ben panjenengan mungkin orang budu ngak kulit sampean nika. Ya orang budu ngak macam mbak abe nika ki insyaallah ki anu karo napa nyaman tak naku mek, tak ceramah, tak pidato. Orang sapidato gini kah. Mangkana mon al-fakir kula karena kula nika tak pateke ngaan mon ayat Al-Qur'an ki catet. Mun hadits Kanjeng Nabi ki catet, korang sehuruf gitu sah. Pada bi Al-Qur'an. Hadits Kanjeng Nabi nika pada bareng Al-Qur'an, teh keneng korangin, teh keneng tambahin, tak bisa, harus persis. Nah, harus persis. Nah, jadi berdusta atas nama baginda Nabi aneka tidak sama dengan berdusta atas nama selain baginda Nabi. Tak pada hukum. Can no kiai ruwa daya, can kiai ruwa ngocak daya, can ulama ruwa debu daya, kita pateh. Ki walaupun sampean harus bertanggung jawab. Engkau ngeding can Yai Subadar debu daya, padahal di Yai Subadar tak debu. Engkau toman ngeding can almarhum Ki Masyhud ruwa debu daya, padahal tak debu, tanggung jawab. Aneka pun dosa termasuk takdzib, termasuk carpak nika. Ki banyak neng adat masyarakat nika
yang kebagus padahal coba termasuk takdzib banyak Pak. Orang kita haji yolok haji termasuk takdzib nih kah? Polan kumpulan haji lah yolok dan memaji padahal benar haji apa tak guru je dia. Aja walaupun siapa tak aja tapi pun beda takdzib beda unsur congocok beda unsur guru. Kita yolok haji mun kita haji umroh to yolok umroh dan maro umroh kita haji mengki banyak adat atau kebiasaan yang masyarakat ini kan padahal coba yang kebagus apa boleh mataber beda orang ngirim ke sabe lebet terane orang sarapan yud ngakanongku lho kok karo mataber ngakanongku soron sama mataber kereng lapar kake nika termasuk takdzib nika guru nika tak oleh nika ngakan bakso ya ambu bakso ambu ongku padahal tadi PC bajan majar bajaraki ya lah mengko soro jereng kaki sing ngajak ambu sing kok lebat soro ambu re nyaman takdzib tak oleh pataberan iki siapa taber sampean mun meri ngakan ya la cek ngakan mun tak beri ngakan ledeng megendeng cak ale to le anu ya tak nyaman tak pataberan ngakan ongku sampean ngamuk banyak nih adat atau kebiasaan saya termasuk takdzib nih guru nih makan yud kenyang saya betaberi ngakan maju gue saya betaberi makanya saya biasa betaber takdzib nih atau takdzib banyak saya takdzib nih futuna khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Cak sabak ning compok ning ketakdzib nika. Tahu dari di mana foto sahabat Abu Bakar dia. Tahu dari kak emak nika cuma anu tok rakera bener mon tak mon foto lakar enggak fotonya Hamid Pasuruan lakar orang beda. Ben banyak bukti ben saksi ki notote ndak rumahnya Hamid. Kadang Syekh Abdul Qadir Jailani lah nika bodoh sak bromoan. Bodoh sak jungguan pote, bodoh sak jungguan jeleng, ali sedaya, apa boleh ngempur kanjeng Nabi bahaya nika. Engki tak oleh. Cereng dak foto netok nika pun di antara para guru nika bodoh si tak poron ke foto, maceng foto nika tak gelem. Termasuk Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Sagaf nika tak kesokan ke foto. Itu helm nika tak ada foto nah. Bedek yang sampai kamar tak pajeng. Bidah sareng Habib Soleh Tanggul seneng foto Romo Ya Hashim podo katon tak kesokan ke foto Pak bidah sareng Bayi Jasim seneng ndak foto ro foto alasan nah mun saya seneng foto niki pada aki bereng jeung bejengan karena setan takok ke jeung bejeng dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab inna syaitan la yafirru min dhilli Umar can kajeng Nabi saungguna setan buru dari jeung bejeng na Sayyidina Umar maka foto nika tafaul dek ka jeung bejengan karena setan takut ke jeung bejeng na Sayyidina Umar paceng foto na para ulama sulaha orang-orang sesoleh malai setan dia takut pada aki bereng napa jeung bejeng na Sayyidina Umar sahabat foto na Habib Syekh Solo bagus foto no kamantana nyare sahabat seleng tulengan apa sahabat kiri ya nah nika termasuk apa takdzib ngelukis ya padahal tak oning sing ngelukis ro tak nutut Syekh Abdul Qadir tak nutut Khulafa Rasyidin tak tahu nika termasuk takdzib nika pernah tanya ki deka guru badan gaul Ustaz Al Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf bagaimana hukumnya memajang foto atau lukisan Khulafaur Rasyidin dan para aulia yang tidak dipastikan kebenarannya ya taoleh haram hukum karena kita takdzib nika ya karena nika termasuk carpak guru nika ki foto-foto saya sampean menang e imponan saya orang arwala ki buru seder ya ki mon Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i nika ada foto zaman kasah sombong apa boleh zaman sahabat Gusti Kanjeng
Jeng Nabi. Taib. Siapa orang se napanya mana sengaja kadzib guru alayya muta'ammidan dengan sengaja, maka kenangna orang kelak neraka. Nauzubillah. Ya, taib. Kemudian dawuh Kanjeng Nabi, nah Sayyidina Mughirah nika sebelum ada bubab niyahan nika ikabitin kalaban debu menika, engkau tak boleh ngebair ya. Engkau tak boleh ngebair. Ada dawuh Kanjeng Nabi, karena sapana orang boleh ngebair atas nama Kanjeng Nabi, maka neraka kanangna. Apa dawuh Kanjeng Nabi? Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaih. Sapana orang saabot-sabot, saalung-kelung, saaring cereng, maka atas mayit orang gila napa maniha alaihi yu'adzabu bima niha alaih. Bahkan benih hanya ke mayit nih kah, mungkin kehilangan, mungkin kerampokan, mungkin kebakaran, alung-kelung, kita termasuk maniha alaihi yu'adzabu bima niha alaih. Waduh, seakan-akan ini tak nerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kering mati tok. Karena kebanyakan orang se nihah atau niyahah nikah berurusan atau berkaitan bireng mate, maka orang se mate pun esek satin Gusti Allah. Anapa? Polanna orang salung gelung je gara-gara aben. Sehingga aben ketampiasan dosa lagi ya. Sedangkan hukum orang an-niyahah ni kata oleh larang dalam agama, sehingga si mayit ketampiasan tu sana sebab gara-gara aben keluarga neka mengadakan niyahah. Tayyib, niyahah neka adalah tak pada bereng sedih, mon sedih ni kebiasa ampunan. Sedih kehilangan, sedih kebakaran, sedih kepatian, sedih kesakaan, sedih. Adapun bersedih menangis atas mayit, aneka biasa setong mitong nih kalau setong mitong kebagus naro biasa. Aduh tak ada lah, sengengunan sengkok, aduh tak ada lah, saya perhatian ke sengkok, lah pangeran tak perhatian. Waduh lah saya enggak ke sengkok, lupa kapi, lah terus pangeran lupa. Mun ada mun jiria mate berarti sampean tak oleh nikmat sini kah? Biasanya orang setong mitong kebagus nih kah? Oh lah tak ada lah sepelak ke sengkok mate, lah sepelak ke sengkok mate kapi, ada lah sepelak sedunia ria. Hanya banyak orang yang menghitung-hitung kebaikan daripada si mayit, mereka biasa mereka memunculkan niyahah. Ini biasa apa ibu nan? Karena lah tak mungkin orang ria tak abesa. Pas abareng terus kita bisa, tetap abesa, tetap napanya mana set, kalau ben set ini kan abesa king sekecil bakal apa lo nggak boleh pakai swarga mun pada selamat. Ya. Beda sing ngarteen niyahaneka adalah menangisi dengan suara keras dalam rangka meratapi kepergian si mayit, atau meratap karena di antara kemewahan dunia yang ia miliki lenyap. Mungkin pada meratap nih kan, baik tinggal mayit atau meratapi karena kehilangan sesuatu yang berharga. Singko meratap, etos gentuk sagi cedaka. Recare kelambina, epok tapok bebena, ekol tokol betulnya karena meratap. Ini orang-orang Syiah nih kah, haram nih kah. Idza da'bat tibi nih kata oleh mak tadi nih, kesampean bisa congok neng Fathul Wahab. Neng Fathul Wahab nih kepada keterangan, hukum mah nokol cedaka orang nikah haram walaupun cetak tibi nyak benyan orang mon sumpek sini kebiasaan. Aduh tahu lek lah ada je, padahal yang kebiasaan nih aduh tahu, aduh pusing pada nokol kecetak kah yang kebiasa padahal tahu le nih kah, termasuk ida ka aben tibi ida ka orang lain tak oleh ngebai sakit ka orang atau ngebai sakit ka aben tibi. Sampian aluk gulu ya pancet mate, masih aluk gulu ya pancet elang. Mangkana musibah sepaling raja, benih musibah mate nih kah?
Musibah apa? Musibah keelangan gencerna musibah kele. Ada lebih rajin dari bang musibah. Musibah keelangan gencerna kepatian neka. Neka lebih rajin musibah na tempat musibah mate. Karena musibah setan, musibah mate ini ke musibah umum. Fal mautu atin an garib kullun lahu minhu nasib man dana danin aw nasib fahuwa musibah ammah. Fal mautu atin an garib, kematian pasti akan datang, garib sebentar. Wa kullu atin garib, setiap sesuatu yang pasti datang, qarib dekat. Sesuatu saya pasti datang berarti sama. Apa semesti datang? Saya tak bakal burung. Ya tidak boleh mati. Orang umrah, orang haji bakal datang tanggal seberiyah aririyah. Kemungkinan bisa yundur jamah minimal atau betinan atau tanggal atau bisa jadi kapal terbang geger. You tak beli ponan burung ponan sedapa. Orang yang kemantanan abokalan 3 tahun temu hari bentang gelah. Aja mah akad nikah jam seriah undangan pun sebar bisa burung. Tapi beda bekal saya tak bisa burung pasti terjadi. Makanya kocak fawa musibah ammah, mati ini termasuk musibah umum. Beda musibah si khusus ya. Keng ada orang ngangkep musibah. Musibah apa? Musibah keelangan gencerna mati atau bekapatian. Musibah keelangan gencerna keelangan bareng, keelangan keluarga, keelangan sanak famili. Elang gencerna ni ke musibah lebih raja tenimbang musibah set. Keng ada orang nyelabet. Engki. Nika niahah nika. Tak oleh alung kelung nika. Niahah nika adalah perbuatan yang dilarang, haram hukumah. Nika sebagaimana keterangan nika karena ancamna nika berat dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang si alung kelung, orang si aring jereng nika terancam ya seksa ning apa neraka tinu Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah nika ancamna beure orang si niahan nika elarang. Mun sampai pokna pok pepe sampai waduh ki parah nika bonan. Taib. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 perkara yang terdapat pada umatku yang sulit untuk meninggalkannya. Beda 4 perkara seterjadi ning tang umat karena zaman jahiliyah sesulit untuk etinaaki. Pertama, al-fakhru fil ahsab atau fil ansab. Yang pertama yang kipeneka membangga-banggakan kebesaran leluhurnya atau berbangga-bangga dengan kebesaran nasab keturunannya. Zaman jahiliyah nih. Rekarene jahiliyah ki beder ya. Benih tahun le ngurusin nasab, keng benih untuk tafakhur, benih untuk sombong. Engkau anan, engkau bin ruah, bin banci, bin dakundak, pada bin. Mun untuk ngurusi sopaji tang nasab retemu tang menjadi, tang bebe, tang balik, tang emba, babine, tang buyut sampai dak leluhur. Hanya untuk sopaji abar ya tahu silsilah, tak masalah pak. Lesek larang ni ke at-tafakhur fil ansab, at-tafakhur fil ahsab. Kuburan ni benih kena tempat orang hasab. Ma'ana baitu hasabin wala nasabin can kuburan. Ma'ana baitu hasabin, aku bukan tempatnya orang yang mempunyai leluhur yang tinggi. Wala nasabin, dan aku bukan tempatnya orang yang mempunyai keturunan yang luhur yang tinggi. Tapi engkau rekenang na orang sebenarnya amal lah. Percuma masuk kuburan karo ngiba nasab ngetak ngiba amal pak. Ekepegi ya. Benih tak penting nasab ni kepenting, tapi tak menjamin orang kela masuk surga kala benar siapa.
Umpama orang yang masuk surga orang yang sandi nasab melola terus kulit sambian. Saya tak nasab ke Kanjeng Nabi, saya tak nasab de orang yang sesoler ya. Saya tak nasab de para beli-belir ya. Anasab terus dia tak masuk surga. Tetap nasab ni kebeda. Tetap nasab ni kepenting, tapi bukan dalam rangka untuk tafakhur, untuk membangga-banggakan. Paham kau jangan guling beli ini boleh. Nasab ni kepenting urus. Sampai mau nabi sana, tanya kina siapa? Sampai mau ngalaman tu, tanya kina siapa? Takut tak bagus na siapa? Nah siapa ruah anan ruah. Oh bapak tak bagus, oh mbana tak bagus. Kelakuan kata. Sifat kata. Akhlak kata. Nah siapa tak bagus na siapa? Penting nasab, tetapi bukan untuk tafakhur. Benar untuk membangga-banggakan. Nika karen jahiliyah nika. Dawuh Kanjeng Nabi. 4 perkara ya sesulit untuk ditinggalkan oleh tang umat. Al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga atas nenek moyang atau leluhur. Bawa montang iem bana kakek. Montang baru salat subuh berjamaah sampai duha tak rontan iem bana kakek. Bener lakot sodakta. Walakin anta bisa mah waladu bener mbana kakek reng soleh reng bagus tapi kakek bek cuba noreng saya lahir lagi cek sopu tak beje karo emban saya kebentah emban setengah lemak sopuna kompo ya setengah sanga kali cek jauh nah ane kayak ibarat keluarga nih head masih bina nih kayak tekening kebolong tedung tekening jima jadi ya anak reng bagus keng tak pada bagus head ya tekening kebolong tedung masih binin, tak kening jima walaupun binin, apa head. Nasab gisini kama tak pada bereng reng tuan, tak pada bereng leluhur, bidah akidana, bidah akhlakah, bidah amal ibadana. Ngi walaupun nasab pa bener, tapi amal tak pada, ngi head tak bakal ketemu bener. Nomor 2, watta'nu fil ansab. Ini pun terjadi kapi ini kan, mencela keturunan. Cat keturunan depak ungku nih kamunan terjadi kapi nih kan sesitung ngunggul lagi leluhur nah sesitung cat keturunan nah Masya Allah watta'nu fil ansab cat dengan asab mencela ke keturunan wal'iyadzubillah. Nomor 3 wal istisqa bin nujum mengaitkan turunnya hujan kepada bintang-bintang yang tertentu. Ilmu nujum, ilmu perbintangan. Nah, neka tekening pelajaran ilmu nujum neka ilmu tebek. Jodok temor cong. Bintang apalan berde temor. Jak kelawak cong, celaka ben. Akhir percaya dah hujan orang. Eki. Jak kelawak. Kelawak terselam reng tasek di laut nah. Kita selamongku wal istisqa bin nujum ngait-ngait aki ojen adapun sampean meta sarang ka ulama tak masalah mun pacet ulama itu kang sarang le pacet manti patehana tak langkung yai kula andi arepot andi aparlo teronyo na barokah fatihah mantir selamat mantir tak ojo no insyaallah jong ober jong seleber jong ya ober sabak ya tasa genteng engki yai ayo per seleber terus bilap ke hela datang jadi yang percayaan ke seleber sampean ki mun sampean cuma tak langkong ki banyak maca selawat banyak asodako kita apa masih kuling ki ampun nyarang ya mun tak nemur ya nyari ceperan imun bejana jana ro nyarang iya masih sapa ayo tetep pocan jela bejana setir yang itu kang sarang terus tawang ngila ojan nguroduk dari mulai duhur sampai esang kemat kang sarang tongkel kita bejana ojan suruh mendatang ojan udano tak bisa ojan bener bejana nambar keng pacet beda tuan orang nyarang nih ke beda keng tak 100% ajamin kalau bentuan mantina lesan orang satu nih ka bene burung eyalle bi Gusti Allah on demro sabak de karena saya deje lebih butuh ojen saya tidak tak butuh ojen
Neka kula nyarang ya toman cudu ki ya bodo keng banyak antak cudu nare lebene ahlin nyok tabur buja sababana tero pa nje lahar bi duklu du kemole kula ku tak ngomber are sekali lebene afak ke bene ahlin oleh pak oleh tak apa keng sedeje ne ke atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala tak bisa mepesa orang tak bisa mepolong orang kecuali sedaja ke atas kehendaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngait-ngaitaki ojen bareng ilmu bintang. Ah, nomor 4 wan niyahah. Alung gelung. Alung gelung abot sampet areng cereng wan niyahah. Wa qala an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Dan barang siapa yang melakukan niyahah kemudian sebelum meninggal, sebelum mati dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari niyahanna, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dan ia akan dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta pakaian-pakaian bercampur yang kika dinto bercampur dengan penyakit-penyakit gatal. Beri pakaian dari apoi neraka kole dapat hotel di Gusti Allah. Mon orang sebiasa niyahah se alung kelung kita tobat sebelum mati. Makanya alung kelung tak usah niyahah atas kehilangan apapun, kehilangan napa, kehilangan keluarga, kehilangan benda, kehilangan sesuatu seberharga, maka pasrahki setelah ke Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha elang sepeda motor entar de orang seano. No sokor tak ngarani orang, congok ning ae. Waduh tak jauh jong recong sing eco jong. Ya den bungkon kakedep ke laut aduh tetanggen. Nele saya yaran. Ada bukten. Kila pasrahki ke Gusti Allah atuh insyaallah gente rezeki. Saya masih kula ki mare kaelangan, sekut kaelangan. Tipu ya mare. Engki ngobu sape 2 tahun pasraki ada orang Sukorjo ada 4 gemet tak beli engki kare situng bajar separuh dari 4 aja bajar situng keng separuh sampai semangkin gila ada remaja yang sabri pangeran saya ngalak ya pangeran nah, jual sarong ya tangaki mulai bulan molot sampai ke bulan Sabel bade situng ngalak 4 ada piring orang tak nyor sekali lebih nomatos sarong situng jantibi usaha ada kira mau nikah bondar mah nyecel lalak kolaan bareng kening tipu king hilang masih lalung kelung hilang pak lapor polisi lah mare kita temu kalau minta sapora dari pihak bank maaf pak kami tidak bisa membantu dulu lah iyalah lelas sok tak bisa. Coba ini kan baru transfer saya, baru transfer. Mungkin masih belum diambil sama orangnya. Coba ini dibekukan. Oh tidak bisa Pak karena kami punya etika di sini tidak boleh. Ada ilawis. Kila nyaman apa? Kini ke pontunya pun Pak. Ada kena nama teh, kena orang keelangan, kena orang kemalingan, kenangan sih tak nyaman pokok pontunya nih kan. Maka selama odik ning tunya tidak boleh kecuali sabar naremah. Paham iki? Mon ki hanya mau di ning dunya tetep bekal ketemon bareng saanya mah musibah, kehilangan, kepatian, ben apa sek yang kaula ben panjenengan tak saya nika pasti bekal ketemon selama odik ning atas dunya nika. Maka tidak boleh jalan keluar kecuali sabar naremah atas ketentuan ampun panapa ampun saya tentu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala matur muga manfaat engki tapi tak gampang nika untuk sabar narema beda debu dari Al Habib Abdullah Al Haddad engki sehari debu Al Habib Abdullah Al Haddad nika selama kaula ben panjenengan ki odik ning dunya maka tak bakal lepas dari sesuatu mara bahaya dari sesuatu saya tak nyenengaki. Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad adabu man arafa dunya tahaqqaqa annaha bila miryatin mustawtinul bu'si wad-durri wala budda lil insani tula hayatihi
Wala budda lil insani tula hayatihi wa ma dama fiha min mulamati sabri min mulazamati sabri. Al Habib Abdul Al-Haddad beliau debu, man arafad dunya, barang siapa yang mengetahui hakikat daripada dunia. Dunia ni saya kandik kulit sampean lah. Dunia saya kecintai kulit sampean ni kan. Sapan orang saya tahu dekat hakikat dunia. Tahaqqaqa annaha bila miryatin, maka pasti dia akan mengetahui tanpa ada keraguan-raguan, mustautinul bu'si wadurri, ternyata dunia ni kakenengna al bu'si, kenengna borong se napa tak meseneng, wadurri ben se madarraten bareng se membahayakan, kepatian, keelangan, kerampokan, penipuan, ki kenengna bareng se tak meseneng, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan pun sebarang kalir dunia ni keneng nempona. Wala budda lil insani tula hayatihi wa ma dama fiha min mulazamati sabri, maka harus bagi seorang manusia selama hidup di atas dunia dan selama dia tinggal di atas dunia, mulazamatus sabr, kudu sabar. Ada boleh mpona? Apa boleh? Ada jalan boleh, demak sambian. Siapa jalan kenangan neria? Hah? Lah kalau dunia lah pajet kenangan nampun, tak bisa demak kecuali pun sabar nih kan. Ni kedebun al Habib Abdul Haddad. Teti illa la syak bika biakina, syak bika biaki jere jong. Wis lah. Ibadah boleh. Dunia sare, tak kira menang kake bi dunia, tetap kake sekala bi dunia. Sodako, Al-Quran, solat berjamaah, hadir majlis taklim, hadir majlis zikir, solawat, sekus bagus nih kan. Ada buntunya apa saya harap pakai dari dunia? Berharap napa pembian dari pemerintah, sombongan, apa saya harap pakai? Sering ngabi gentol 100 miliar jadi, ngabi berapa pecahan? Calonan aja ratusan miliar, pakai ini berharap, ya tadi pegemet kapi, tahu lah ada berharap, ya lah sabar je lah. Pajak ya pak ongke 15%, ya lah majar. Apa boleh, sabar je lah. Bersama menghimbau, soro edi ngaki jangan. Anjuran dari pemerintah, ya lah edi ngaki. Dah mah unjuk rasa ya tangkep. Ya nang je lah, majar pajak, tak kelar macek, tak kelar majar pajak, ya jual motor aku. Cak ngobu motor mau tak kelar majar pajak, kan repot. Kiba janji ya boleh, mon kaki tak sanggup cak tadi pejabat, mon ngeco cak ngeco pesan rakyat, ngeco lain apa? Oke, mon rakyat mon tak kelar majar pajak suruh cak ngebu motor, cak ngebu sepeda motor kaki ada iya, mon kaki laniat angi, cak ya cak tadi pejabat, lah tadi maling bila karuan lah aku ngeco. Kak pajak le paong ke, ini, made mate pajeki ya, orang pajak kopi, saboy pajak, bungkoy pajak, motor parkir bungkoy ya pajak, udah pajak, makan jadi, pesan pajak dia, tambah tak ada karen, tambah panas, tambah tak kita lah sekali, tambah tak datang sekali, dok pengajian tak datang. Dok majelis zikir tak datang apa lah kebanyakan PC pajak dia akan je jong tak mati angang agak kemarin oke ya apa pajak ya pas sabar je lah pak apa boleh lek nak kena tok kulit sampean ki pas sabar mun ki odi ning dunya ada boleh jangan Habib Al-Haddad situng cara nah pas sabar jaga aja ya pesaper dok remat aja pesaper tahu sadar remat aja kupa kuat aja tahu salah aja lah jaga aja lah lebih abi jadi san pakua tak kira aja karena san pakua tahu sah pesaper wis jaga aja ini ciri ya lah di nama saya sepeda pancal sadel ada kolen pedal kare salah aja aku lewar ya di namun ngerim bi sandal pesaper ikel jangan andi noreng pesaper ada boleh jaran kini ke pun saper yang mentur muka detail masih manfaat jadi ini larangan tentang an-niyahah alung gelung aring cereng
Matur muga dadi ilmu sing manfaat. Matur muga kaul manjenengan selamataken dari perbuatan sing larang dening Gusti Allah ben dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersedih tak masalah, nangis, sosa tak masalah. Korja sampai beda niyaha se renyare galampi pok napok beten kinga cerita beri ruah. Orang bini sekapatian lah kena pas tak geleme kubur selake pah toron kade ke kuburan toron kade ke kuburan tak bagi kubur lah kena jangan kia ini lah kubur bini ini kuburongku ya nyong-nyongan boleh lagi boleh ya oleh gaya nak aluk bulu dia tak lah lagi boleh gendengan bi semate lah kalau pai Gementar muka titik ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره فلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء الشهداء والصالحين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين المحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عاقا سمى الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عقيل بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام البخاري والإمام القسطلاني وسليمان بن قطب الأنفاس سلفي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البراس
قد بالبار الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم يركض بن شمس البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالمال الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم المقدم الثاني عبد الرحمن السقا وأولاده مرمضر وإخوانه الحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالك وأخي عباس المالك حبيب عبد القادر من جدة الحبيب أبو بكر قرسي وأبي شبوت وبوتي والحبيب عبد الله حداد بانين والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علي بن سقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاب والحبيب عبد الله بن مدقاد بن عبد الفقيه والحبيب الصامت سحامي التنقول والحبيب سنة هادي الحامد والحبيب عبد الله بن الهادي بن حبيب هادي بن عبد الله الهدار النبي محمد الهدار ووصل مغفر ثم إلى روحي هي جاسم نور سلم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصول مغفورهما ثم إلى كي عبد المحسن وزوجتي كي معروف عارف وأصول وفر ثم إلى رسول هذا المقام الجاد عبد الله وزوجتي الجاد برهن وزوجتي ثم إلى الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتي في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلوم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمر الدنيا والآخرة وأن الله يفتح على فتوح العارفين وفقنا في الدين وعلم التأويل وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.